Srbi na severu Kosova izgubili su mnogo u proteklih godinu dana, a dobili su samo saznanje da su prepušteni sami sebi i da Prištinu, kao ni Beograd, ne zanimaju obični građani, već da se brinu o svojim stranačkim politikama, navode učesnici debate godinu dana od izlaska Srba iz kosovskih institucija, šta su dobili, a šta izgubili. Srbi sa severa Kosova su 5. novembra prošle godine napustili sve institucije kosovskog sistema, uključujući i policiju i pravosuđe. Nakon izlaska iz institucija došlo je do novih lokalnih izbora na severu, nakon kojih su vlast u 4 opštine sa većinskim srpskim stanovništvom dobili gradonačelnici albanske nacionalnosti. Usledili su protesti Srba, sukob sa KFOR-om, mnogo povređenih i nova hapšenja. Poslednji u nizu incidenata je bio sukob u Banjskoj, u kom su poginuli kosovski policajac i 3 Srba. Novinarka Radija Kontakt Plus Ana Marija Ivković istakla je da je situacija na severu dovela građane do toga da ne mogu da obave osnovne potrebe u opštinama, te da žive u bezbednosnom vakumu. Kao pozitivne strane navela je da su građani shvatili da su prepušteni sami sebi, kao i da sada javno i otvorenije govore o onome što im se ne sviđa. Ako smo do sada imali neizvesnost koja je trajala 20 i nešto godina, ova godina je bila posebno neizvesna jer smo shvatili da od onog trenutka kad su policajci skinuli uniforme, da je sve krenulo u najmanju ruku nizbrdo. Taj trenutak je trebalo da bude i alarm, pre svega za međunarodnu zajednicu, da se preduzimaju odlučni koraci da se stvari vrate na pređašnje stanje, a ne da se preduzimaju koraci koji bi vodili ka potpisivanju novog sporazuma. Ivkovićeva je podsjetila na izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića pre sukoba u Banjskoj. To su između ostalog poruke od samog srpskog predsjednika da se na severu Kosova pojavljaju neki mladi ljudi koji ne žele da trpe teror Aljbina Kurtija, pa između ostalog je pomenuo i naoružane ljude u jednom od izlaganja, pa je pomenuo zatim jednu vrlo meni čudnu konstataciju da su se pojavili mladi ljudi u uniformama koje su žene pozdravljali na ulicama. Dakle, to su sve bile poruke koje su pokazivale da postoji pozadina kada je u pitanju izlazak iz institucija. I ponavljam, nisam sigurna da li Banjska ima veze sa tim, prosto ne mogu da donesem takav zaključak. Aleksandar Arsenijević, predsjednik stranke Srpska demokratija, ocenio je da on kao i njegovi prijatelji postupke vlasti u Prištini doživljavaju kao, kako je naveo, krvnu osvetu. Onda smo imali dolazak tih specijalaca istih i ona javna invazija policajaca na severu sa jakim nacionalističkim motivima. Takođe, po društvenim mrežama, određenim medijima smo videli da je to neko osvetničko ponašanje za period krajem 90-ih. Iako su nas vlasti u Prištini ubeđivale da je to vladavina prava po evropskim modelima. Meni to liči na zakon krvne osvete Leke Dukađinija. Ministar za zajednici i povratak Nenad Rašić kazao je da su ljudi koji su napustili institucije na severu Kosova prošle godine zapravo bili prinuđeni, jer kako je rekao, kada imate poslodavca, morate da uradite ono što od vas traži, bez obzira na posledice po građane. Ono što su Srbi sa severa izgubili, verovatno ne može da se kompenzira narednih, pa ja bih rekao, 15 godina. I u smislu tog sigurnosnog aspekta, šanse, ono što je Ana Marija rekla, da se Srbi vrate u institucije, ili ti bolje reći oni koji su već podnijeli ostavke, su izuzetno male. Zato što onaj koji je bio nalogodavac tog dela se stvarno potrudio da se to apsolutno ne desi. Analitičar Aljbin Otmaljoku složio se da izlazak iz institucija nije bio po volji građana. Srpska lista ne predstavlja alternativu, već mračnu stranu građana. Srpski građani bi trebali da budu zahvalni na politički pristup premijera zemlje. U vezi sa zajednicom srpskih opština, Srpska lista nije imala iskreno angažovanje svih ovih godina, dakle nisu bili spremni i voljni da dođe do zajednice srpskih opština.
Na pitanje novinara Medija centra Budimira Ničića da li je istina da su pojedini članovi Srpske liste bili isprebijani iako nije bilo vesti o tome, dobio je povratan odgovor Aleksandra Arsenijevića i Ane Marije Ivković, ali kako navode iz nezvaničnih izvora. Desila se situacija gde su svi ti ljudi pozivali na neke otpore, ustanke, izlaske iz institucija i tako da kad izađu sad u grad, kad ih ljudi vide posle 4 smrti u Banjskoj, kako se vesele i pevaju neke nacionalne pesme, nikome od ljudi ne bude prijatno i izaziva negativnu reakciju kod građana. Ja kažem, ne podržavam to, ali ni ne podržavam to što je dobio gospodin Simić batine na taj način, ali jednostavno donekli razumem i građane. Sve informacije koje imam su nezvanične, govori se, kada je u pitanju gospodin Spirić, govori se o ogromnim sumama novca, zvanično ništa nemamo, svi ćute i prosto mislim da nikada nećemo ni saznati celu istinu jer nikome nije u interesu da se to sazna. Što se tiče gospodina Simića, znam isto što i gospodin Arsenijević zna, ali i dalje ništa zvanično. Debata godinu dana od izlaska Srba iz kosovskih institucija, šta su dobili, a šta izgubili, održana je u Medija centru u Čaglavici.